с потоцким заинтересования dla Azji Środkowej. Wyborze w Muklińskiego przyświęcały mu pobudki natury uczuciowej. W przedmowie do Antoniego Muklińskiego czytamy mianowicie: wyszliśmy obaj z ziemi wileńskiej i przez długie lata pracowaliśmy na Uniwersytecie Petersburskim. Mukliński był świadkiem powstania wydziału języków wschodnich w roku 1855 roku, jak zaś jego likwidacja w roku 1918 roku. Przedzieliły nas niemal 2 pokolenia, ale połączyła nic praca dla dobra jednej instytucji, która odegrała wybitną rolę w dziejach orientalistyki w ogóle, a do pewnego stopnia przyczynała się, choć nie świadomie, do rozwoju współczesnej orientalistyki polskiej. Маш богино хугацаанд кодвич Антон Муклинскийгийн тухай бүтээл төрсөн. Тэгээ Ян Потоцкийгийн орон техник сонирхох, Төв Азийг сонирхох сонирхол дээр нь үндэслэж энэ судалгааныхаа сэдвийг сонгосон. Тэгээд Антон Муклинскийгийн тухай бүтээлийнхээ оршилд кодвич бичгтээ дараах зүйлийг тэмдэглэсэн байдаг. Бид хоёр хоёулаа Петербургийн их сургуульд хамтдаа ажилласан. Муклинский бол 1855 онд орон техник хэлний факультет нэгдгээс 1918 онд Хаагт хүртэл байнга ажилласан. Бид хоёрын хооронд хоёр үеийн зөрүү байгаа ч гэсэн адилхан институтэд маш үр дүнтэй ажиллаж байсан. Энэ орчин үеийн Польшийн орон техник судлаач нарт маш том орон техник судлалын үндэс суурь болж өгнө гэж тэмдэглэсэн байдаг. Антон Муклинский urodził w Nowogrodzkim wychowanik Uniwersytetu Wileńskiego i Petersburskiego. Przeszedł na tym ostatnie wszystkie siebie kariery uniwersyteckiej od adiunkta do profesora honorowego. Wymienione zaszczyty Mukliński, choć Polak, osiągnął dzięki gruntowniemu przygotowaniu teoretycznemu i wtedy zdobyty w ciągu kilkuletniej podróży do Turcji i krajów arabskich. Jednakże mimo wyróżnienia i mimo wysokich godności, które piastował, Mukliński nigdy nie zapomniał, że jest Polakiem, a na żaden kompromis z własnym sumieniem narodowym nie poszedł. Tęsknota za krajem była przyczyną jej już w 1845 roku podziękował za profesorem, przeniósł się do Warszawy, a gdy okoliczności życiowe zmusiły go do ponownego przyjęcia stanowiska profesora w Petersburgu, skorzystał z wyślych lat, by znowu powrócić do kraju, gdzie w Warszawie w kilka lat później zmarł. За Потоцкий od 1808-1900 Антон Муклинский od 1808-1877 оны хооронд амьдарч Новгород төрсөн. Виленскийн болон Петербургийн их сургуульд ажиллаж байсан. Түүний бүх ажил амьдралын гараа их сургуулийн адъюнктаас эхлээд хүндэт профессор хүртэл энэ төрсэн сургуулиуд өнгөрүүлсэн. Мөн түүнчлэн Турк болон Арабын орнууд, Сирь, Палестин, Египтээр аялсан. За тэгээ 1845 онд хожим Варшавт ирж байж байгаад тэгээ нас орсон байна. Mukliński, choć pisał dużo, ogłosił drugim nieznacznie jedynie cząstką jego chrestomatia osmańska rozprawa o Tatarach polskich zachowywały do dnia dzisiejszego wartość. Mukliński маш олон сурвалж материалуудыг олж хэвлүүлсний дотор түүний хрестоматия османская дотор Польшийн татаруудын орчин үеийн түүхийг хүртэл түүхийг хамаарсан байдаг.
Muchliński związał swoje imię i przedstawicielem Orientu, którzy od wieków osiedli w Polsce. Byli wizytatorem szkoł żydowskich i autorem podręcznika języka rosyjskiego. Dla tych szkół ułożył memoriał o Karamajach i ogłosił druki materiałów ze źródeł tureckich do dziejów staropolskich. Arabista święta zawdzięcza zamiłowanie bibliofilskie Muchlińskiego, rękopis dzieła arabskiego Al-Jakubiego, który w całość wydał Holender de Goye w 1892 roku. Muchliński өөрийнх нь нэрийг Польшид олон зуун жилийн турш амьдарч ирсэн. Дорн ирсэн хүмүүстэй холбож дорн дахнаас үүсэлтэй гэж үзэжсэн. Тэгээд Карамай нарын тухай мөн Польшийн татарууд тэдний тухай турк сурвалжуудыг ихээр судалж байсан. Мөн түүнчлэн арабын сурвалжууд Аль-Якубийн тухай араб гар бичмэл зэргийг судалж нийтлүүлжсэн. Энэ бүхэн бол 1892 онд хэлэгдсэн байсан. Нетилько стороны родины Оливье Вичей Залетти духа сердца Мухлинского исправила же. Котвич с захованием древнего объективизма пишет о нем чепо, докладно, знакомость материалов российских рукописьменных и друкованных позволили авторови высветлить Buklич wiele rys uczucia Muchlińskiego, zyskały na tym okres jego studiów i jego działalności pedagogiczno-naukowej. Pobudki uczuciowej natury, o których wyżej wspomniałem, w większej jeszcze stopniu działały na Kotwicza, kiedy zabrał się do opracowania monografii o Józef Kowalewskim. Wszak Kowalewski nie tylko pochodzi z tych samych stron rodziny, co i jego zmarły biograf, ale nadto i jednym najwybitniejszym założycieli studiów mongolistycznych, którym i Kotwicz poświęcił pracę całego swojego życia, a przez Wasiliewa był, że się tak wyrażę, dziadkiem duchowym Kotwicza. Józef Kowalewski urodził się w ziemi Grodzieńskie umilowanie świata antycznego i życia poetycka zawiodły go na wydział Literacki Uniwersytet Wileńskiego, gdzie studiował filologię klasyczną. Jako filolog i klasyczny zadebiutował pracami o twórczości Longin i przykładowym utworów tego pisarza oraz metamorfoz Widiusza. Muchlińskiego судалгаа бол Котвичийг маш ихээр урамшуулж эрдэм шинжилгээний хувьд маш их дэмжлэг болж байсан. Тэгээд энэ тухай тэр маш объектив байдлаар тэнд бичиж үлдээсэн. Түүний ялангуяа орос хэлний мэдлэг, тэгээд гар бичмэл болон зохиогчийн өөрийн хэвлэл, тэгээд өөр мөн түүнчлэн Мухлинскигийн амьдралын тухай маш олон зүйлийг мэддэг байсан болохоор маш сайн заах арга зүй болон шинжлэх ухааны үндэслэлтэй түүний тухай тэмдэглэсэн. За үүний дараа Котвич алдартай монголч эрдэмтэн Józef Kowalewskiгийн тухай судалгаа хийж эхэлсэн. Тэгээд тэрний нас барсны дараах би намтар болоод өөр олон их сурвалжид тулгуурлаж бичсэн. Józef Kowalewski Grodzieńskiгийн мужид төрсөн. Тэгээд эртний түүх болоод шүлэг сонирхдаг нь, яруу найраг сонирхдаг нь, найргийн сонирхлын түүнийг Виленскийн их сургуулийн уран зохиолын тэнхимд факультет суралцах бол суурь болж тэнд
Ковалевский сонгодог хэлцүү судалсан. Тэгээд мөн дүнжлэн Лонгин болон Видюшийн метаморфоз зэрэг бүтээлүүдийг судалж